Hai teman-teman, kembali lagi bersama Uyun di sini. Uyun boleh minta bantuan teman-teman nggak? Bantuin cariin balonnya Uyun ya. Ada 3 balon di tempat berbeda. Yuk bantuin Uyun cari balon yuk. Udah di tempat pertama nih. Apa kalian melihat balon Uyun? Dia berwarna ungu. Kalau lihat kabarin Uyun ya. Itu di sana. Di mana? Di samping kirimu. Wah, benar sekali teman-temanku. Pintar deh. Coba cari di tempat berikutnya ya. Yuk. Nah, udah di tempat berikutnya nih. Bantuin cari ya. Balonnya berwarna pink. Kalau teman-teman lihat, kasih tahu Uyun ya. Itu di belakangmu, Uyun. Mana? Itu di samping kananmu. Benar sekali teman-temanku. Ini yang terakhir ya. Kita coba cari di tempat terakhir. Yuk, yuk, yuk. Nah, udah di tempat terakhir nih. Bantuin cari ya teman-teman. Dia berwarna krem. Kalau kalian lihat, kasih tahu aku ya. Itu di atasmu, Uyun. Wah, iya bener sekali teman-temanku. Makasih teman-teman udah membantu Uyun mendapatkan 3 balon. Teman-teman Uyun pintar deh. Ya udah, Uyun pamit dulu ya teman-teman. Makasih udah bantuin Uyun. Jangan lupa subscribe ya, biar besok kalau Uyun ada mainan lagi, Uyun bisa ngajak kalian. Oke? Dadah teman-teman. Turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Relax the blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass. We mash up the place, turn up